Sanibonani ninjani ngethembe ngiyaphila njengoba nibona ngiphethe inkuluke namhlanje angihambi ngedwa ngisacela uzethule bhuti omdala eduze akube la ngikhona akube la ngikhona umuntu ongazi nje obukayo ukuthi hayibo nangu impela umuntu ethi uhamba nezinkulu ubhuti udume ngani wenzani waziwa nganje ahlahla bhala lapha ku TikTok usethana injabulo langa SA uzobona ukuthi lo bhuti waziwela ini emhlabeni kaNkulunkulu. Alright ngiyakuzwa manje kumuntu obukelayo ongazi sifunani la sihlanganiswa yini sokwenzani lana ngicela uchaze lababukelayo mhlawumbe kunzi yami namhlanje siku activation kanjabulo langa no quality BL uyazwa mfowethu sinomcimbi omkhulu kakhulu mhla ka27 December olundi lomntwana lana njengoba silala nje sizokhumbuza abantu bafowethu thengana amathikithi ziyakhala olundi lomntwana unjabulo langa no quality BL ihlathiwe bafana yosiwe ngiyabuzwa manje uzoyida mhla 27 hayi sobe sikhona manje isuke laphi lento ye-activation fasho abantu phela amabhinqa kwaziwa kuyinto yokuthi abantu abangafundile ngiyabona phela iyathuthuka manje nani sebeyaxaka manje ukuthi sekunezinto ekuthiwa o-activation isuke laphi activation ifoti suke sokukhumbuza nje ukuthi musukukhohlwa musukurelaxa musukuhola udla imali ukhohlwa indaba yokuthenga ithikithi alright ukuququzela nje mhlawumbe umuntu osuke la ozobelana yimuphi umehluko ozobukhona njoba le kuyi-activation yale ezayo yanomntana mangithi uzobukhona uzolokhu ngifonela ufuna ithikithi le-media yini isinika se-media uyofika ubone khona mfowethu ukuthi kuyobe konakele kakhulu kuyobe kuphume ngisho sinedolo mfowethu akekho umculo yobe ngekho omthandayo omthanda kancane nongamthandi uyobe khona mfowethu olundi zobe ikhala ilapho so nihlangane kanjani ukuze nize nifike nje mhlawumbe kulesinqumo sokuthi hayi man asenze into enje no quality mhlawumbe isuke kanjani okanye iqale kanjani kunzi yami thina sabasolundi so ulundi lusikhulisile kwaukuba ke siyaqeda ezikoleni ko matric siyahamba siyala isifunda khona ema-tertiary siyasebenza la sisebenza khona silapha esikhona ngenxa yolundi sathi ayi mfowethu yazini iphutha elikhulu leli ukuthi asikwazi ukubonga ulundi ake sibuyele emuva ke siyobonga ulundi lomntwana uyazi wathi omunye njabula ama-event asekhona olundi why nifuna ukolundi ngathi mfowethu ulundi uquality ibela ngunjabulo langa ngenxa yolundi asikwazi ungalibonga ulundi kwase kuqhamuka yona lento ilapho sonke madodana ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho umuntu omdala angeke ngikuxine kakhulu ngiyacela nje ungicelele nalabo ababukelayo manje ukuthi besubscribe kuleli page wemfowethu mina umuntu ongafuna usubscribe yangidida ukuthi kahle kahle indaba uzoyitholanga njalo nje ngoba mafuna ukubona injabulo langa uzombona la subscribe wena shit kodwa ngoba bhuti omdala uthe ufundileke uzoyifundela wena la ukuthi basubscribe kophi bhuti omdala JMJ Incorporation Era mfane kama lula kanje kama la kithi nginje kama galela kama lula kanje ngiyabonga kakhulu bhuti omdala ayisiyoba kahle bhuti omdala